Ai. metšhini o šebile go le o ka re ya re tlhomela ore nna re Nna metsi mo. ya Sisters, le boleng dilo ka ofela everything ye le tshwenyang ka moka ne. Yeah. E ka ba di a lisha le ka lla le ka go mola. Le pika pile ka gore le re le batswadi wa le nao. Sure, mama. Le ngwana alla a sa tse gore na le ka ile batswadi ba hlokofetse ba problem. Di a kwagala. Di a lla. Adille. Di a lla. Okay, yes. A joyous celebration. Entabeni ekute. To walk in Jerusalem. Joe Mabucha Jiakato. I want to malato motelechi wa mutse community radio na follow 96.3 IFM. Dilo ke tse dintšhi mafaratlhatlha a be a re latola ka fa e fela mafelelong re kgonne go a hwetša borege ba gešo le balli ba rena ba gorogile re leboga ka gore yalo moroka le yena o gona ka fa ke moka re namela sefala ga jwale moroka ntle go senya sebaka ke no tla ka mo go wena mongakang ke go tamisha ebile ke go amogele semmušo ka re galana go lapitšentše kgolo le kgono ke tshepe gore go hlolega monate ebile ke ya go bona mane wa tseba o apere label ya moroka ya no e gorogile moroka moroka o gorogile ya moroka e gorogile ya re leboga thata malome ka kapa no re nyaka bua le gore ge re kgopela bagalabe ba le ba borena re šoma go le bona re re bagalabe kgwathakgwathang ka moo go kgwathege jwale ntle le go senya sebaka re leboga kuduma ga gešo dikhipa di gona ba ba di nyakang ba ka di-order di tla fitlha ka gae go nepa esekela e re neng le yona mola go bole wa gausi re no stiliwa ka pelanyana maga gešo re a le amogela re a leboga ge le fitlhile ke ba gamang a ke le kwenne ramollo o mogolo ke mang ke nna o kwena o ke ramollo mang ramollo Johana o tsamaya le moratho ke mang maria ramollo malome ka kapa ko ga le femela o ya gašo ba ga ramollo re a leboga magagešo a kino tša sebaka se ke le dumedišeng ke le amogeleng semmušo le ka gare ga diphapošikgašo tša MCRS tšela le di boneng kua mafaratlhatlheng le ge le founa le rile re hlore le bona mafaratlhatlheng ka baka la gore 96.3 ga e le fitlhelele ka kua toko tšela jwale ba gešo difounu di beng silent fawe le hlokomeleng gore le seke la bitša maina a dikereke a ba profeta le dingaka mo moyeng le seke la bitša maina a ke reng kakapa le seke la bitša maina a mabenkele maina a ba profeta le dingaka le dikereke se sengwe gape arabang dipotšišo go ya ka mokgwa le botšišwago ka gona ge ba go botšiša potšo o arabe se sengwe se re tloga gore se kgopela kudu-kudu ebile se re tshwenyago magagešo a re duleng ditabeng tša nnete tše e lego gore ke tšona tše re tlaišegang ka baka la tšona ebile ke tšona tše di dirileng gore re feleletše re fitlha mo lenanegong la pitšeng tše kgolo nnete e ka be e le bohloko a itšwelele
nnete e ka be e segiša ga e tswelele, nnete e ka be e le jwang kapa jwang ga e tswelele gore o kgone go hwetša thušo ya se e leng gore ka nnete ruri se ya go tshwenya. Ka mantswe a mangwe ra gore dinnete ka moka ga tsona di duleng tafoleng bagešo gore le tle le kgoneng go hwetša thušo. Ke tlo bapala setsopolwana se sengwe se sennyane fa setsopolwana se re ke fetša go se bapala ke moka re tseneng ditabeng. Se sengwe se e leng gore re tshwanetse re se tlhokomele bagešo re seke ra bitša mahlapa mo moyeng kapa mantšo ao e lego gore a lomela, mantšo ao a lomelago ke ona a e leng gore ga a amogelege ka mo sealemoyeng ka baka la gore sealemoya ke ntho nngwe ya go theletša ke batho ba bagolo le ba bannyane, ka gore yalo mantšo a tswago ka gare ga sealemoya a ya tsebeng ya motheeletše a fitlhe a dule gabotse. Setsopolwana se sewe. Re a lebogati a dile Maria mmago Jesu. Okay, ke rata go leboga Mr. Kakapa ge ile ka re ke rekella a kgona go ntheeletša. Nna sello sa ka ke se hai wa tsa keng ga gona khutšo gore wa tsa keng ke lekile mara ke paletšwe, ke lekile go emema mara go a pala ene go emema nnete yona ba to go fa mara ba to pala ko go thuša gore ka gae a gona khutšo gore a go robalege gore tsa keng ai go diregang se re fe ditaba go diregang ka gae nna ka gae re tshwenya ke sebata no ga tšhweni tonki pudi eng mo nka bolela maaka gore ka ba tonki tšhweni eng mara bošigo o robetse gore no kwa ka reng o ne motho wa monna le go phafoga o kwa gore ya motho ba mokgausi le wena ande nako nngwe le ge ke robetse gore ke no go fila gore ya selo se o ile wa diega gore ka 2024 last year wa diega gore nkere ke robetse ka kwa gore ntho e nketsetse gore ge ke phafoga ka re ke lwa le yona ke ile ka thinyega loto le gore gane bjalo e no ba scrap o kompotše mo sesine nto e ne nako e kae go tshwenya since nthonya go thoma ka COVID ka 2020 alright and then dimaka tše le di bonang ka malagae ntle le sebata se le bona eng le ya kwana le bana ba mokgekolo le ne tšwelopele le bana ba mokgekolo go tlhakatlhakana kae thušo kudu ye le nyakang le duma gore ke le thuše kang nna gabotse thušo re e nyaka tabeng ya gore ke Maria ke a kwa wa tseba ka mokgwa le tswang kgole ka gona ke be ke sa rate gore le fitlhe mo le ka ya kaeng le tswa kgole kudu mo e leng gore ga go kgonagale gore le ka tlela bua gape ba le tlo tlhalosa gape relax ngwana gešo relax o seke wa tshoga thega ditho nke o re tšee step by step go tloga mo le thomileng go tetemogela mathata gona go fitlha le kgono o ntše o etla le tsona o seke wa tshoga thega ditho. Thank you ngwanesho. Okay, nna bothata bo ke thomile go bolemoga ka 2020 mara ke sa botse serious gore ge dinthagetse ne ke no re ke tlhalosetša sese ke mmotša ke gape ke ne go thagela ke ntho se le so le yena ana marawa ntho le nna kwa morago ile ya nthagela hai ka baka la re be nna ngwana gore ke sa itse gore nka ya kae ka dieng gone go tswela pele ntho le eno nthagela ka no kuša gona gore ai e re ke no emelela ke no bona gore ke tswa ke ya kae Maria o thagela ke eng gabotse o tlhagela ke eng Maria ke tsebe tswa kae gae Maria ga mmamabolo o tlhagela ke eng o tshwenya ke eng mo gongwe sese ya go thuše mo gongwe ngwanesho ge ile gore o wa lebala ke rata go dumediša batho ka moka ka mogašong bothata bo thomile ge mama a seno tlhokofela ka 2017 after mama o tlhokofela ka gae go a sa ba le peace
ra thoma go gagano e re nna bana ba motho re ba by 4 ke balenyana ba bararo le moshimane o teng so ka moga e re no bolela re bontšhana kwa le bua re sa kwana ka mokgole le gore mma o re togetse ka gona so kwa diega go tšatši le lengwe bošego ka mo godimo ga mase go ne o thoma go lela lerebiši mo kgoneng ya nto ntho ya re sa etse serious gore ntho e serious tšatši le lengwe ka re ke robetse bošego ke no makala ntho e ngamaretše mo mmeleng ge ke re ke alwa ntho ela e ya gana go toga modimo e ke re ke a šikinyega ntho ela e ne o ngamarela ntho ela ge ke tšheletša gabotse ke sort of phoofolo e nnametse mmele o ka moka so ka baka la gore be re se rena bana re sa tsebe go ne dilonyana tša mohutsoki so goya tšatši lengwe ra re re tsoga ka mo pele ga nto ke madi o rothotse madi so e re nyaka go bona gore na ga botsebotse madi e ka ba e madi ya gore diphoofolo be di ilwa go ba bjang a re bone gore ntho madi a thoma ka mo goba a ya ka mo gore go no ba madi e no ba sekele so ntho e ra nnoisitše serious kwa di go tšatši le lengwe nna ke bolae ke maoto ra tswa ga re tswa kua ke moka ba re tlhalosetša bothata boke so ba re tla le thuša so motho ola o thušitše mara still dilo tše tšano tšwela peleo ka gae wa no ba ka mokgonola so e go no ba ka mokgonola ka gae ra tšwela pele le motho onola gore a se re felele pelo le rena ra se mo felele pelo ka gae ga motho onola a no re fa dilo re no makala gore wa a re fa dilo tša gore re arametse ditho tša rena pele ditho Setho sa bosadi. so a sa re tlhalosetše goreng wa e re arametša setho sa rena sa bosadi so still ntlo ne lana o tšela pele kore e re tsoga re no tsoga re thapile go kwala gore be re na le motho wa monna ra boelela go motho ola na mara ao ga botsebotse bothata ke motse ge re ka thoma ra bereka na le motsoki dilo ka moka di teo tsamaya ga botse okay wa se be le bothata ra nama ra molokešetšang tšona a ta ka gae a re diela so still wa no tshwana motho ola ga a diile gore gore ne re tsoga dilo tšela motho ola a dileng re ke ra di ntšhitšwe ka mo gae go tsamaya ga gana mola ga dileng gona go tsamaya serunya seeta se epolola mo gating mo a dileng gona re kry-a ntwela a yena a ebileng e tswele ebile ba re bietse yona mo gore center gore re e bone ba beileng kore motho ga a ta dia dilo tša ba yo dintšha ba re biela tsona mo kgakala gore re di bone so wa se be le bothata ra tšwela pele ra mmotša re go diega so okay ana mara gore nana mara bana ba ka a ke sa tse gore ke tlo le thuša bjang mara a re se ka fela pele ka dilo tša mohuto a di tšena ko gore